kodwa asinakhulumini kahle banakho divorces uyengeka nje ukuthi semkhaka sengawuhlala ngisa 60 utholakala ukuthi amsiwa kaSimelane ngiwaka Sithole so bemangawaka ngeke ngikude ngomkhulu mangathiwa ngwaka Sithole ngento njani ngithi mina anti sinaqhubeka uyengeka udiscover so ugama uthi awusiyo ngabani akutshele mabakho ukuthi ngithamukutshele mntwanami ukuthi bengisolo ukamtshele ngesicaba wena usiyo kaSimelane wala Sithole uyengeka sewugama kepha-ke noma sebentekile sewugama asikhulumeni kahle ungasho ukuthi make bekanjani njani kusho ukuthi beka ingwanya kwabanjani njani beka ngakholwa phela vele asikhulumeni kahle sibakonele bebabantu nabo banediphosiso njengoba nami nginediphosiso asibakoneleni kuyendeka nani nekubona nje kuyendeka and isikhathi discussa nje siboba bekuthi yemkhulu indvodza ithi seyingaka ihanjele ngomfati emhlabeni bese seyifuna bese ithola lomunye seyingaka seyiqedile nekwakhe ithi mfaka landlini bantwana labanekilevu letinganga letama letinetivu bathi yindiyamake uyakuthi lo muntu omzala lo wenda ukuthi asheshe afa unesidingo sekuthatha umfaki lo muntu nokuthi bancane noba ngathini udabanyona anathingante ngoba phela nakasafile make nemthetho uthi lokusala lokukwamake wendvodza yakhe yebo phela kodwa ngesikesona nje nangendluleka besele awuvumeleki ukuthi ungene nemfako wakho wena uma ngathi lo mdala noma wena ngisayithethe pension wayithethe